I fod yn dig, I don't... Flip it egg. Hi, Caio. Hi, Tanwen. Hi, babi. Ti'n bod i ôl bethau baby shower? Do, fi wedi bod i Lidl i brynu loads o bethau. Oh my gosh, beth ti'n neud? Fi'n mynd i wneud grazing board. Right. Le mae crackers, mae gramwyn, mae olives. Okay. Mae mafon. Right. Loads o bethau. Cucumber. Okay. Walnuts. Okay. Caws. A fi'n mynd i roi nhw i gyd lawr. Right. Fel bod pobl yn gallu just pigo. So gall rhain fynd i'r fridge tan fori. Yeah. A newn ni wneud e bore fori. Ond na wedys ti bod ti'n neud biscuits? Yes, so fi'n mynd i wneud biscuits fyd. Gyda stamp special ti wedi cael? Yeah. So fi wedi prynu stamp sy'n gweud Parti Bwmp. Fe'n really bwysig gyda'r baby shower, really, achos bod fi'n mynd i fod yn fam yn 23. O'n i ddim moyn bod pobl nawr yn gweld fi fel mam, bod fi dal yn ifanc a bod fi'n gallu, bod baby shower bach yn rhywbeth falle bys ni wedi disgwyl gwneud pan o'n i'n 28. Ond bod fi'n cael ffrindiau at ei gilydd, wythnos cyntolig, prosecco, cheese and biscuits, really chilled, just fel parti dolig a cael ffrindiau at ei gilydd, really. So mae ffrindiau Llundain yn dod, mae ffrindiau Bath yn dod, mae ffrindiau ysgol yn dod. So allwn ni just gweld yn gilydd. O, ma' hwnna'n lyflu. Ie. A yn y criw na, ti yw'r cyntaf i gael baby shower? Ie, fi'n meddwl hwnna pan mae pawb yn gweud bod nhw'n dod. O'n i'n barod i ddechrau'r grazing board, a oedd mam i mlaen am y biscuit, a ops. Nes ti weid y biscuit, fi e prynu biscuits. Fi di anghofio prynu. Na phan o'n i'n confused beth o ti'n gweud biscuits. Fi di anghofio prynu biscuits. OK. Heblaw bod fi jyst yn neud y stamps a'r icing. Ie, ie. Allai ofyn i Ollie fynd i Lidl fori i nôl biscuits. Ie, newn ni wneud yr icing ar stamps. Beth ti'n neud, roll o fe mas? Ie. Wow! Oedd e'n really bwysig i fi bod fi'n neud popeth yn un ar gyfer y Parti Bwmp. A fi'n bach o control freak anyway, so fe'n neis bod fi'n gallu neud yn un an. Ond o'n i wedi rhedeg mas o amser erbyn y diwedd. So oedd rhaid i fi ofyn i bobl eraill i helpu wedyn ni. Helo. Hi, Cariad, ti'n gytre? Ydw, fi yn y car ar y ffordd. O, hwre! Mae Tanwen eisiau gofyn am ffafr. Be? Efa, ti please yn gallu mynd i Parti Central i fi? Iawn. A ti'n fol yn gofyn am 20 helium. Be, balloons normal? Ie. 10 pink, 5 aur, 5 gwyn, please. Iawn. Pink gole, ddo. Dim hot pink. O'n i'n gwybod ni. OK, Cariad, welwn ti wedyn. Tyra bach. Ia, tyra. Mae Efa mor dda, nag yw i? Ydi. Bysa ti wedi gweud un syth fel nawr Efa? Bysen? O. Right, beth eisiau fi wneud Tanwen? So, basically, fi wedi prynu'r stickers Ie. Mini Cooper ma. Ie. Personalised yn nhw. Maen nhw'n lyflu, ti wedi gwneud drefyn hyn? Ie, basically, ti'n goff bod yn really ofalus. Ie. Achos mond 40 stickers sydd â fi. Right. Okay? Right. A na'n siŵr bod e'n super stuck. Ie. A wedyn ni, ti'n tynnu fe off. Yn araf. Oh, wow, OK. Right. Ar y diwedd. Gallai gyrru ymlaen dy hwn, Cariad, tra bod ti'n y pethau eraill os ti moyn. O ie, na'n neud y biscuit, Jen. Ie, cer ti fyny'r biscuits, den, na'n neud rhain. OK, diolch, mami. Chwarae teg, mae Tanwen wedi meddwl am bopeth. A sai di gorfod wneud dim byd. Do fe, Tanwen? Do. Sai di gorfod wneud dim byd. Na ddo. Na, chwarae teg i ti. Na gyd fi wneud yw roi'r fenyw i ti fe. Ie. Tanwen! Oh my gosh! Fi'n gwybod. Nhw'n huge! Maen nhw'n huge. Imagine fi'n trio ffit o rein mewn i'r carfan yn una. Oh my Aros yn yr hewl. gosh! Fi'n gwybod.
O, Cawn yn hofi nhw. Na, mae Cawn cysau nhw. Ble ma fe? O, Cawn bach! Really, really nice. O, diolch Efa. Mae Briti 2 gloch o bore erbyn hyn. Mae heartburn fi yn really, really wael. Fi dal yn trio eistedd lan. So, fi mynd i gymryd llwnc arall o gafisgon. A gobeithio wneud e helpu. So bod fi'n gallu cysgu bach yn well. Ond, gawn ni weld. Don't eat too many strawberries. Oh, yes, okay. They're from that fridge. Okay. Yours in the other fridge. Sorry. Let's get that on film. They were expensive. So ble ti'n mynd i roi popeth? Ar rhain, 1, 2, 3, 4. Ond mas man hyn? Ie. Act natural. Act natural. I think I did that wrong. I don't like that rose. We'll start that one again. Aha! Amazing. Yn Caron, beth ydych chi'n meddwl am gyda Tanwen yn Caron? Wel, o'n i wedi geso, o'n i, ar ryw bwynt. Do. Dim ond achos o ti yn sôn lot am enwau. A o'n i'n gwybod bod mwy o enwau merched o ti na enwau bechgyn. Od. A pan wedys ti o fi'n gwybod beth yw'r enwau, o'n i'n gwybod wedyn. O'n i'n really stuck gyda enw bachgen, ond o fi a Ollie di gweud bod ni eisiau sort o enw merch a bachgen cyn ffindo mas beth oedd os taw merch neu bachgen oedd yn mynd i fod. Yn y diwedd, wnaethon ni ddim actually mynd am enw anarferol iawn o gwbl. Ni wedi mynd am enw o ochr teulu mami, enw o ochr teulu dadi, a wedyn yn y canol mae yna enw hir sydd gyda lot o llsachs and... But you can now say it. Yeah, I could say it. Yeah, so... But it was important to me that we put a name in there, that even though the first name is really, really simple, that the second name was really Welsh and unusual. Bydd babi Tanwen and Ollie'n cael I chodi yn wahanol, achos bod dwy iaith, ond mae gymaint o ffrindiau gyda fi sy'n un rhiant siarad Cymraeg, un rhiant sydd ddim. Ac wrth gwrs mae'r plant yn ddwyieithog. Fi'n meddwl mae'r peth pwysig yw bod Tanwen yn siarad Cymraeg gyda'r babi bach. Achos fi'n meddwl bod babis yn gallu cymryd ieithoedd mewn cymaint. A mi fydd yn wahanol, ond wrth gwrs Cymraeg byddai'n siarad hefyd. A fi'n meddwl bod e'n bwysig bod y ddwy iaith na yn cael ei siarad yn gwbl naturiol. We've always said that if we're still here, It'll which be a Welsh hopefully we school. will, Yeah. then it would be a Welsh primary school. Yes, and a Welsh high school. Yeah. Definitely, 100%. Welsh nursery. But obviously with football, we just don't know where I could be. And then obviously, there's not many Welsh schools anywhere else. So. The good thing is when you retire, the baby will be around GCSEs. So she will be able to do her GCSEs in Welsh. Because we'll be back here. No, but then that depends on where we are up until that point. No, she will do her GCSEs in Welsh. No, because you can't go away because the Welsh language wouldn't be as good enough to do GCSEs. Yes, it will. Yeah. Wel, allai just wait, fi'n neud dda'n ffres gyda ti heddi, chwarae teg, a ddo, achos fel arfer, bys ni yn neud pethau. Ond heddi ti fi ddim, a chwarae teg ti wedi neud e gyd i na. So we always say families are weird because everything is normal in your family, but in someone else's family, it's weird. O di, mae'n wir. So it'll be nice to see what you think is normal, what I think is normal. And then it'll be like, which one is normal? Oh, and we need just 2 balloons on the gate. I'll do it after. OK. I ar gyfer y Parti Bwmp, oedd rhaid fi newid be o'n i'n gwisgo, achos o'n i wedi ffindio mas bod cwpwl o'r merched yn gwisgo'r un math o ffrog, so o'n i wedi newid, o'n i wedi prynu rhywbeth bach arall. Oh, lovely. Lovely. Ti'n goch, Mollie'n wyn. Os ti'n rhoi'r boed y gilydd, chi'n cael babi bach pen! I forgot to put deodorant on.
Efa, ti'n mynd i angen mynd ar rain round. Iawn. Oh my gosh, mae'r syniad o gael parti a fi sy'n gorfod supply o'r alcohol a talu am y Prosecco a ddim yn gallu yfed dim a just cael Diet Coke mewn Prosecco glas o'n i fel, oh my god, fi ddim yn neud o'n to. Mae'n really chilled, fel mae pawb di cyrraedd mawr. Fi wedi gweithio pawb i helpu hunan i'r bwyd. A ie, mae'n really neis cael gweld ffrindiau to. I still can't believe you made this. I know, don't. It looks so nice. And Christmassy. And Christmassy, a caio. You're not having any. Mae'n neis cael kind of pawb at ei gilydd a just at the Tanwen. Just i cael like yr holl efo trading. It's all very grown up. Adulting. Oh. Mae'n mynd o fod yn excited i fod yn overwhelmed. So fe'n gwybod beth sy'n digwydd mwyach i ti? O'n i'n meddwl taw joke o hynny, y gyntaf, reit? Ti'n mynd hollol onest, o'n i yn Steddfod, ges i text, a si, oh my god, am hwn actually yn digwydd. So, ffones di, a wedyn wenes i'n ar y maes diwedd yr wythnos, a o'n i'n hollol cheeky, genuine. O, gyda fi ddim geiriad. Mae'n eisiau eistedd am solid hanner awr, tydda. Oedd e'n neis, actually, bod pawb di minglo. Pawb minglo. Pawb fel gyda'r teimlad nadoligedd na. Oedd pobl o gwahanol fel grŵps o bywyd ti, fel pobl o gwaith. Ie, really nice. So, dath Phoebe o Reading, dath Kitty a Poppy o Linden, dath Caitlin o Bath. Tio, maen nhw wedi dod o bob man, fair play, ie, fi'n gwybod. Fi still pella. O ie, ti'n dod o Belfast. I still win. Ti'n bod ar plane. Ie, swn i wedi bod ar plane. Ar y wyren, mor yma.